Kasur upat ba kinong Southwest Khasi Hills lambat kiseng bhalang baper jong ke distrik naduk HYC, HANM ke Hito ke SSSS rengkat bat ki patba kilong kemilong kepa bat ki samla. Hak arpsan tarik urempang arhajar arpulai kila penlong ya peace rally negejengnya patba rengkat bat ki plakat hamo korbat. Kum kadak banikit lang ya kelengkor bat kila penlong ya kani hayo mo korbat. Ban kershan pura yo ba adan mela basayo mod badai ban penbet no reservation policy hak jela. Hadian ke jingyat rally la yo ru ke jinglang lengkot ha gaba kinong ilam boper jong kiseng balang kila dawai ki arngut kinong mikmat jong ke distrik Southwest Khasi Hills bagi de ban mi syakmat ban keren halor kene kamat tungkam tungjam kabakta agi kun samla kumba ki jukular iet jat benrio ha por election mi syakmat berkesan di badan le sekadek politics kadek jilek politics kadek jilek sosial dengan kuat banyak tu saya pi baka jingi syakmat berkesan di badan kam dan kam menlek politics Nyimton kaman le politics, nyimle songsit. Reka dia ketawak nam tak kacat benriu. Ban penim ya kacat benriu, ban penim ya kapatang ikun kikti ko jokti. Kata kata ketawak ko ji pai mi sakman ban kersan ibadan minar basaya moy. Halor kami ka reservation policy. Ban kawero bangin kerpat iki amale jungi. Kide ngi dan angut ki amale jung ka Southwest Khasi Hills district. Te gini ikram padio EAA bi dai bagi kran ya ka reservation policy. Tengah selopan kerpat, nadalong kamuan nadapi sengotu, tu keren dok mentah nomor keladai kapor pan keren. Argut, kiamale, jong, kasat West Khasi Hills district kajongi, kata kalon, yang iba, ririk, tongkar, lendo tongkar, bad iba plus merweng. Nasioban pertaya gini kikenten, babalai, pihun, banyoi. Ya kikun kikti kijongi kabri hunyo trap bapin supek nantai na po assembly klamp kran ye ya kani ka jindawa kajong kasur jong upat ba jongi namar kata na kintu yapi bapi day ban ong ay no nang ne sakmat natu asai pidai ban kran ye syafang kani ka job reservation policy. Namar kani ka jindawa kamde. Bang idawa ban pendu ya nori ano. Handai kadai ka jindawa. Ya ka ba kalong markaju. Ba kamde ban kta. Yo para jungi koro. Ba kamde ban kta ro. Ya ka jat benreu ka jungi. Jong ka jat benreu ka jungi. Mentau dan hangtai. Ban syatngan. Lane ban siam ya kane ka benta. Na ka benta jong upat ba jongga priu hanyo trap tengi na kaseng nisngau ban kersan ya kai kaba ununong yalam usim halor jongga ni kabenta pila tiphi bakum kaseng lada pidon hakono kono kabenta ba phiale ba phimi shakmat na kabenta ki mat ki jura ki bakta ya ka inang kasalang ya kari kajak benre barokawai nilong barakloy wat ban IT yala ka jongga jingi amro na kabenta ka jumpa jong kilong tin ki jongi kum kasang ikloy bansyun bat banyada hot ngidon lai penrengut kinong mikmat nrai ngi tang sangut ki bayang ya kanong rem jong upai ba jong kari kasi jantia ubat kersan ya kisamla nang dei sakmat ya kaba kisamla mentah kidon hapadeng kijing jaumat kidon hapdeng kijing selse bat kidon ro hakakutlat bat kidon ro hakayap kaim kapateng kapaket kebansawan nang ni sekmat tekum ta nakaliang kajongi ni kentu yakine kilai fu argut ki nong mikmat kajongi tus nyau bat tus ngap ya kasur jong kabri nyau trap jong kasi jantia kai kabaki pai ba jong kajala ke jongi kipan lani kiut syapi ya kabaki pajba hamanla ki konstituensi kilajit yapi banlong kita kinong yalam ban yasaj na kabenta kajaj benreu nrai pause menta habaki pajba kilajit yapi nrai pisngap ya kasur jong pajba nrai token mau hakawai kasngi bat hakawai kapor
Baka sapai kapor ya pi. KMLA barok lai pun rengut. Pin sa jauh amat. Kumbah jauh amat. Mangi mentah. Kisamla. Nak kebentah. Ban penem. Ya kari. Bat ya kejat benreu. Lada ka jingi ki ka jangi kanang yai peteng. Ngala benong. Lada ka sarkar kanang kuman. Kampat kot bani keren ye ibaren. Nagaleng ka jangi ru ngin sashim. Saka waibat ka senjam. Hapa ka distrik ka jangi. Bat ya kata ka senjam ngin sapen bena. MBA! 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 Reservation policy! Reservation policy! Di jawaban penkelah reservation policy! MBA! MBA! Nama kata ni pen kan mau pi. Lara biong mengipet ye kimat kijing aja beliau. Kan mau kini kisamla kikun samla ki pule ki dai ki mati jom ka jai beliau. Nama kata ni kan tu ye pi to kan mau. To sobha ban keren ai no. Nama kisamla menta kembala keren kembala besar hakmat ngiui. Bahaga jing lenga, haga jing pisah, but haga jing lom desperate. Naga benta kiba bun ki kerdan kiba pas ki latif inu kwa banjar. Haga ba habadon ndriungot ubayo parapeu ujongi usabek no sadin hap tap no ayo busan peu bon reu sakmat ki jongi kiba pas parapeu ki hap kut sakendong. Kiba pi yami kamat maka parti kiba pi fidan. Pila dan ni kini kamat. Garis sepesan. Te balai pim keren apa pi iba ki wai kele sakmat. Balai pim kersante. Pia persang ban banuat burom. Banuat dong, banuat daw. Kajait penru jongi la kaya sakut tan kumne ngenam pois SARU. Perkat lem nam tak ikun ki kiti ki jongi. Sanu kinlek la salis ni atongin syuhun. Bandal nalaki lawan pai ke jin pule. Kila bat iki kerdan ki bafer. Mereka kam ka bakitrai kimdan. Banlek no sing beri rumah karta kala dai iki. Ka kam ka jam kimdan. Henry Kim banse bansim ya ka sangi kama. Banop haki ki jing sobha jang ni ka pertai. Bat kat ya kala jong ka jingim. Hatu kum ki kimi ki kapa. Jong ka southwest kasil. Ni kwa bagi dangyi ya ki kon di jongi. Nangi sekmat bakin mat ya ka bakom ki ka. Kajingwan ka jongi hamne ka por ka mga ono mena mesdang. Nyimwan ban kersyani ka parti VPP. Regi kersyani badan ibalongo noyalam jong ka cek benu ka jongi. Ibala syep ya ka senjam. Bansak dengan klem bopor. Hangti ya kemat jong ka sekretariat. Bandawan ka surkar. Ban penbaik murder ya ka reservation policy. Ban nakaliang jongi ki sur jong ka southwest kasil. Ni pak ya ka kubor. Syafi ka surkar ni. Ban penkoy ban penbaik no ya ka reservation policy. Lada phim koi ban penbaik ya ka reservation policy. What up baka ding kan kelang. Nangle na southwest ka jongi. Ban mangiro ngim koi ya ka ban lek yang tia silong. Ban hem ya ka ding. Ya ka jingi ki jongi badan. Ngaturai ki samla ki jongi nang ni. Ngilong ready. Banyabi nang ni. Banelek senra ni badan hangtei. Hasilong lada phi ka sarkar bilang kuman.